Tafakari maisha ambayo Mwokozi aliishi, unaweza usipate picha namna ambavyo yalikuwa magumu. Lakini kupitia maisha hayo ambayo Kristo aliishi, yanamfanya mtu mmoja sehemu fulani aone kuna uthamani wa kuishi kama Kristo alivyoishi. Na mtu mmoja ambaye yuko mbali, ambaye amekosa tumaini kabisa, kwa kusikia wimbo ambao unafuata kwa kwaya hii, anapata burudiko, anapata farijiko. Nilikuwa nimetingwa. Yako maisha ambayo yanaweza kukufanya ukakosa tumaini kabisa. Yako maisha ambayo yanafanya usione thamani ya maisha katika ulimwengu wa leo. Lakini kupitia kisa cha wimbo huu wanakwaya wa SUA wakiimba, utapata farijiko. Ulikuwa umetingwa, lakini sasa kupitia kwaya unapata farijiko. Mungu akubariki unaposikiliza wimbo mzuri kwaya ya SUA. Mungu akubariki. Nilikuwa nimetengwa na dhambi, nilitanga mbali sana, nuru kutoka juu ikanimulika, sasa niko huru. Hakika anaangaza njia zangu Yesu, anaangaza njia zangu. Kutembea na Yesu ni furaha, anaangaza njia zangu zote. Nina wimbo wa raha moyoni, Yesu ananilinda. Nimefunikwa na upendo wake, sasa niko huru kweli. Hakika anaangaza njia zangu Yesu, anaangaza njia zangu zote. Kutembea na Yesu ni furaha, anaangaza njia zangu zote. Yesu ndiye rafiki mwema, ananipenda sana, ananipenda.